Naimbag nga orasyo amay papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samaling nga istorya, ngayon kam pinauluan. Sayutay! Ito'y drama tayo, Anya Laki din! Siyak ni Rambo, ading seksay. Anya ti matay tayaw anagan mo. Siyak ni Lorna, Manong Rambo. Ay, kurso nata ka ading Lorna. Sagmamano ka. Nalakanaan, Manong Rambo. No ipanak iti motel, adda ba si George no? Ay, nungay ipankalaang iti igid-igid. Tapno makatipidak ading Lorna. Diyak kaya't no iti igit-igit lang, Manong Rambo. Adamot nalaka ang motel. Short time, mabalay. Mabalingin, Manong Rambo. Ay, umay ka nga rutin ading Lorna. Siya kundi makamukin ka ita arabi eh. Ay. Nagkapwam abitbig at rambaw. Ha? Napanak man nagsapul iti sayote, pare Esteban. Anya, nagsapulam nga iti sayo ti paray. Ijay sentraw, pare Esteban. Kay, ada ka di mo lang nasa pulam as sayote. Ay kaada, pare Esteban. Kapuraws asayotay. Ay, mawa mo makita nga imit mo as sayote. Ha? Ay, imbati ka unjay sayote iti igit ti kalsada, paray. Na, apay nga nga imbatim ginatang mau paray. Ha? Ay ka, imbati ka atakilabanag tao, pare Esteban. Anya, ay, di ka mawawatan pare Rambo. Anya nga minday ta sayotay. Sayote asiitan, pare Esteban. Anya. Nay, kasla na puyatan ka, Rambo na ka. Kasla na laos nga ikanday tamatam, naglabagat. Ay ikwa. Ijak kami makatulog iti rabi eh, Flora Bagay. Iso ang nagtugtugawa ka nagpatpatnan di terasa ti balay. Anya, Kiwain, di mo nadlaw ti iluruar kao. Tanarnekan ka iti turaw. Kasla burburag abulkan ti panagurok mau. nalabas ka mga nagsasaw, Rambo. Unamlansaan ka nga agururok amaturaw. Ha? Uray la agresires dagiti ngipin mo amaturaw. Kas kalaag karkarumkum itinaata amaay. Ay, lakit din ayan ni bakit. Iba ka na pa'y lamot ti kasjay. Talaga magtrambaw. Ay, mabiit man lang. Apay, Flora Bagay. Anya day tanalabaga di tatungod mo. Ay, ikwa. Ay, awan day to'y bakit. Nasagit ko nga ben, jay si iti damurtes, iso alim mabaga titengad ka. Sigurado ka, Rambaw. Wen bakit. Basol jay si iti damurtes na itaw. Iso at timulatan ikaskaso. Ay, maturog ta na, Flora Bagay. Rabiin. Yakpay agtuglap. Ay, na umay ka na, Bagay. Umuna ka nga ruden amaturaw, ta sa anak pa'y ngagtuglap. Ay, sus, umay ka kitain, Bagay. Di nakman pilitin amaturaw, ta sa anak pa'y mat amakaturturaw. Ay, kwa, iluten ka. Tapno daras ka makaturaw, Bagay. Ay, manja. Ay, anya tinasakit ka, Flora Bagay. Bukaw, saka, ima, uno, pataw. Ha! Sumardeng ka man dita, Rambaw. Awan tinasakit ka niya. Ay,
Uno na sakit ti ulaw. Ay nalaingat nga agilot bakay. Ah, ay, sige man nga rod Rambo. Dahito'y laangan ulok ti ilutaw. Wala. Agplastar ka bakay. Iluto ka, tinasakit nga ulaw. Panang pare Rambaw. Ah. Mura ka pa ilaki rabrabe ay. Mapanak manen agsapol iti sayutay para Esteban. Apay arabe iti panagsapol mo iti sayute. Ay una, tanapres-pres ko ti sayute iti rabe para Esteban. Agaya mo ti banglo ti sayute iti rabe Kanya, nabanglo ayo ti sayute paray. Ay kinabanglo abaray. Nang runa no katigtigos na. Asla masirok ko ti kaya mo asawa pare Rambaw. Ay yang araw ti kayat mo asaway. Mapankag sapol, iti nasapinan asayutay. May tumpak paray. Ay, isurod na mabuparay. Ada kwartam? Ada, Manaw. nasurok a kwarta. Jay agpaiso at ibagam. Manuti kwartam dita paray. Sa nga ribut yan ka dito bulsa. Mabalinan para Esteban. Nalakalaang mo ti sayo ti ijay igigit ka. Urayan na nga raw, tayo nakagbulas. Nay, para Esteban na kato asayute. Agkakaiwarada na. Nga di pa isa paray. Naka-miniskirt na amay. Nagkaanas siya. Agpili kan, tadan na pilik paray. Ay asino tinapiling paray. Dita ne. Dita umas asinag asayutay. Ay, nagsiksi magnakin. Opaw, nagaswas na itiguro lang. Ay, Manong Rambo. Oh. Dating gawi. Ay, uwan, ading Lorna. Dating gaway. Asino mat nga dito ka doon, Manong Rambo. Ah. Alalay mo. Ay. Isa nakaalalay adheng. Nagsapsapulak ba't iti sayutay. Ay, este, babae ko na kumaha. Agpili kalatan ka na dito ka kaduang, Manong. Nakatakder dalaan dito iti kalsada. Kantingam di agpili para Esteban. Nagpayag ka. Wah, anta nalok mag-babae. Nalukmag ka dito kayat mo, Manong. Ay, uwain aday. Jay nalok magti-type kao. Adaan ng mataanganan, Manong. DJ man, oh. Ay, mapalinay. Kaya't ko na ita, basta nalukmag. Ay, pa'y lati aramidam ngay para Esteban. Asit ka mo, jay nalukmag. Tamapantayaw ijay bulan. Nay, nakatugaw ka mo dito'y abay ka, lakay. Kariring ko bakay. Bimangon ako na. Tamapanak agkabay. Maturog tatay. Ay ko. Nasakitan ti bukot ko anak kaita. Magtanganak bakay. Ay, baka mukha nga raw, lakay. Kaya't ko pa iti maturog. Ay, sus. Di na nadlaw akasangsangpet ko gayam dito'y palay. Mapanak ijay salas amaturog. Diyak kaya't ti makikaida iti bakit nga agat dangaw.
Payakas na ti panangkitam kanyak muklaw. Uray mo la pagsabatan day ta nagpusko la kiday-kiday ma. Adda chicks mo niya, tatang. Ha? Ay napakpakawan muklaw. Apay ko mga aramidag day ta. Dakos day ta nga aramid. Anya laki din ni tatang. Aglibak pa'y laeng. Ammo ka. Ne, anya ti amaw muklaw. Adda nang ibaga kanyak nga adda sayo time, tatang. Anya, ay, ti sinalbagan na pare Esteban. Sismoso alaklakayan. Apay nga isuksukat mo iti sayo ti ni nanang, tatang. Ay, jak mo ti suksukat ni nanang mau muklaw. Nainayunak laeng. Di ka nagpilosopo, tatang. Inton kwan, mabisto na kayaw ni nanang. Aha, mabisto ak ano ibaga muklaw. Hay, balaagan ka. Di mo ibagbagakin ni nanang mo nga adda sayo, tek. Makaammo kayaw, tatang. Laklakayan kayo. Nga magaramid kayo pa'y lang iti kalukwan. Kasanumit nga men. Ituloy mo, tikayat mo nga ibaga, tatang. Kasanumit nga men. Agad dangaw ti payod ni nanang mau. Anya laki din ni tatang. Inyaring na pa yan itinabangsit nga insekto ni nanang. Nga talaga man muklo anak ka. Inaldaw mo't nga digdigos ni nanang. Wen, inaldaw nga digdigaws. Ngam di naman suksukatan di pantina. Anya? Nagampap. Sinalbag ka pare Esteban. Nay, apay, anyat basol ko kan kaparay. Chismoso ka alaklakayan. Apay nga imbagam kinimuklo nga adda babae. Kwa pasensya, nalipatak. Anya tinalipatam. Nalipatak apotot mo gayam ni Muklaw. Ni ay. Ay na, kung ano sa bale ataw, di kasarsaritak. Ni magayam muklo apotot mo, tinangibagak nga adda sa time. Ay na, kuha pare, matandanaganak. Manyati pagdanagam mo, kasanaw no ipulong na kini Flora ti aramid ka. Nalakalang ti solusyon na day ta pare Rambaw. Anya? Huwag kang aamin. Ha? Apay aklunam nga raon nga da babaeng paray. Ay kisaan Bakit ako aamin? Ha? Ay mayat day taan na panunot mo paray. At damit gayang panunot mo. Rule number 1 dagiti babae raw. Uraan niya ti mapaspasama. Di mo aklunan nga da babaeng. No awan ebidensya, awan mo't krimen. Day tatitandaan ang parirambaw. Ti kwarta bakay. Ay kayat ko rambulakay. Mano ti kayat mau? Na, kaslaado ti kwarta malakay. Ay, kwa. Adamot basait. Iso nga ikan kamot. Tapno naragsak kamay. Flora bakat. 1,000 ti kayat ka lakay. Ay, sige. Ikan ka nga rod iti 1,500. Tapno, happy ka? Wow! Nagganasan no kastalakay. Ay ngam nay. Masapa ka maturog Tapno makainan na ka. Na, apay apaturugan nak iti masapa? Ay kiwan ajak gamin kayat amapuyatan ka bakit. Iso amaturog ka masapa, wan? Wan lakay! Saan mo ba takakuyog kita ni Esteban Rambo? Ay. Charon. Naglukmag na ito'y babae. Kasla ka nakal tibagik tigurom na. Kasarsarita ka, Rambo. Ayan ni Esteban. Ay, kwa. Ay,
sumarunon ading ko analukmag. Adabit ginatang na. Ala, ni Manong Rambo. Awagan nakpailang mo at itinalok mo. Ay, pasensya kan ading. Jak ngamin amutinagan mo. Yaho! Nao. Dahon, lab! Ay, pasensya ka, no medyo naladawa. Ginmatagak pa'y ngamin iti balot. Kunak no di ka nagsuplikan niya kita, Rabi. Love. Alang raw. Umuna kayo na iti papananyaw. Taurayak mo ni Lorna. Luklukon na ka ni tatang, nanang. Amaw. Anya? Amuyo, alulukon na kayo ni tatang? Wan. Amaw. Jaklag sasaw muklo anak ka. Kahit, anya nga ron ti aramidin nyo ita, nanang. No anya ter aramidin na. Isumit teramidakan kwa na. Anya? Sa bali at tao, tinakaamuak iti maday nga aramidin ni tatang yaw, anak ko. Ha? Makita na teramidakan kwa na. Papanamlakay, nakapalas kamay. Ay kwa. Kasangsangpet ko, Flora bakit? Nagapwam, taapay akasangsangpet mo. Napanak man gimatang iti pandisal bakit? Nasa paak arimwar itay. Aya. Wen bakit? Ayan jay pandisal aginatang mo. Kat hindi suki jay lamisaan. Agtimpla ka man kit di iti kapita. Ay unalakay, siya kung ti makamong agtimpla iti kapay. Anya ngay paray, mapantamanan ag sayuti no rabi ay. Ay ketwen apare Esteban. Mapan ko si bugan jay sa yutek. Tapno saan amalaylay. Ha, naggadasen paray. Ay timing lang. Paturugak pa itinasapan ni Flora. Tapno nawaya ak ama kapagdakiwas. Ay, uwan paray. Ay na mailiwak ka ni Labkaw. Kaya't kumanan ang makita. Ay ket dagasin ka nga ron no rabi pare Esteban. No nanggag mo jay sa gawisiw ka. Rumwar ka dago sa... Wen, arigla daw. Ay na, parikaw, pare Esteban. Ay nati parik out paray. Awan ni Lorna. Absent ka no ita, paray. Eh, mangkita ka langan iti sa bali ang babae kita. Nagado sayo tayo di taigigay. Ay kawanan Agsapulak langan iti sa bali asayutay. Sa nabalay, taado mo't ipagpilyan bayat nga awan ni Lorna. Ha? Apay, pare Rambaw. Ijay babae ang nagtakder iti abay ti poste. Italaang ang makitak na itaas sa'yo, tay. Kabarbaraw. Eh, kita niya pa later aramidem ngay. Asit gamon di nakitam asayo ti paray. Ay kiwan na pare, Esteban. Kurso na adak na itaas sa'yo, tay. Di kag talikod, ading seksi. Sumango ka kanya. Kursonada ka nga bain. Ala, sumango kan kanya, ading seksi. Sagmamano ka. Bayadan ka itinangin.
Basta mayat ka iti kayat ko ang mapasama. Agmutil ta. Agmutil tarupam. Anay ko. Flora ba ka? Wan! Ay, Siyak nga raw drambaw. Dinak na ilasin adagaws. Gaputan na katang limlimo ak. Nagpuskol pa iti make-up ko. Anya ti aramidam dito, Flora. No agsapsapul ka iti sayutay. Agsapsapulak mag iti tarong. Anya? Tiamam nga takadyak amo tar aramidam. Sayuti gayam ti kayat mo Ikwa. Pues! Agsapulak mag iti tarong tapno patas talaang rambaw. Saan? Ay, di mo aramidin day tabakit. Diyak kayat. Madi kayat kumot nga raw dagsapul iti tarong. Balon-balos lang rambaw. Flora, bakit pa nga asem? Di mo aramidin day ta. Pakawanan na kaon. Di ako nagsapuliti sa iyo. Promise, bakit? Anya? Wan, bakit? Pakawanan na kaon. Di ka kumagsapuliti tarong tadakas na ita. Amametlagayam nga ibagati dakas, sinalbag ka naglakayan. Bakit? Alala, agawitan bakit? Agbalbaliw akaon. Diyak kayatan, takita sa yutay. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Pagkasaritan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagtang itibiyag. Amaadaw kadagiti mapaspasamak iti aglawlaw. Amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti agduduma a problema. Ano amirisan ket pakaadawan may iti leksyon. Kahit mailintag dagiti kilo a kapanunutan. Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Anya Laki din! Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanen nga istorya nga inkam pinaulwan. Bingo! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Nalpas tayo na nangal daw. Si kanti makaam mo nga agin naw kadagiti nanganan tayo, Leia. Wala nang. Agdigo saktad da papanak. Sa di naman ang tipapanamon, mapan ka man nga ta makibingkon. Dinak man pakibibiyangan si Kahulyo. Dinak paritan amapan makibinggo. Gaputa mairan ranod kamat iti pangabak ko. Di mo amaw, ajay inggatang mo itay iti sigarilyom. Kat nangabakak dayjay di kalman. Anya? Iso adikan sumanao kunakmag. Amangan nuday ta panagsasaom no kastoy nga grubrubwata. Kat isupay timang tad iti malas kanya. Anya? Ay nananang, dinggin nyo kuman itatang. Sardingan nyo kuman da ito pa nagbimbingguyaw. Agpada kayo la iti amam asao-asao. Ngam nanang, amangan no dagi pulong kadagiti pulays. Nagsugsugal kayo di balay daan ti Luisa. Narigat ay.
Tila sasawom si Kaleo. Ala, aglisi ka itidalan ko. Amangan no imununan dagiti kakadwak. Saan amabalin ang maladawak? Sa litra nga ba? Ada kurang na. Numero 13. Yaw, anya, awan ka di pa'y tinagbinggaw. Ay, nakarugi kayo gaya man. Nay, imbag man tanakaw may kakura. Kunaklakit din, no saan ka makaumay ita. Ngamain, itay kami pa yan ang rugay. Ay, umayak at talaga anana. Saan amabalin sa anak nga umay? Naladawak laeng, gaputa sao dagijay agama itay agrubrubwata. Ay, kasta ka day. Malangarudan, agyaplag kamutan iti cards mo. Tapno ado tayaw. Aguray kamut anana, pag ginanaundak pa'y mut Ay, saanun? Ina na nga, agyaplag kakit day. Nagbayag kan. Okay. Sakman mat nga rod ti agbula. Oh, sigay. Pero gyam nga rodan. Umuna abula. Sa letra ng O, kalbo, 70. Anya matanday ta pa nagbulam si kakura. Kita manday to bay sa dosina kadkaw. Ultimo bay sa awan pa'y kalbo na. Relax ka kadina na. Daytoy may kadwa bola. Sigurado nga addan di takarno. Aha. Oh, daytoy. Second ball. Sa letra ng I. Sayot. 16. Ay, ang yabatan. Kita man daytoy cards ka. Awan 16 na. Ay, nagalas di pa nagbulam. Ay, nanana, relax ka kadi. Ay, relax nga ibagbag ang magkura. Mala, yag mo manday ta pagbulaan. Tasyak man lang ang tagbula. Nagalas matan, dagiti numero nga iruruar mau. Nay, si kamot kayam ti masabat ko, kura. Wan, tata. Narabian ka. Ken, awan pa'y silaw mo. Sa dino ay tinagapwam. May dugmam kan tulaki day. Sa dino kumapay ngay tata, no saan nga ijay balay da kumarik Alwisa. Kun nairwama kon amarabyan dito'y kalsada. Iso asanak ang maidugmam, tata. Nagbibinggo kayaw. Ay na, imbagpay kada kayaw, marabyan kayo ijay sugalan. Ngamsyak, kanayo nakmat amarabyan ijay bangkag. Kasta talaga, tata. Mala, inakon tata tanay. Awan silaw ko, kat nasip ngutan. Di manon di talapayad mo tiis mo asimungad ako ra. Alangan mo. Siguro nangabak ka niya. Siyempre nalaing da ito asawam. Nalaing asasaw. Saan ang maala itilinaingan ti sugal? Ngagpaiso nanang. Nung mabalin, sardangan nyo kumanday ta pa nagbingbingguyo. Ngamin, uray kayo lamarabrab yan, gapoy ti dayta. Nga rod nanang. Di kay ka di mabaing. No na ipadugmam kayo iti kalsada. Gapo iti dayta pa nagsugsugalyaw. At dayta, dagiti anak mo, ti magbagakan ka nga inada. Anya, kasangsangpot ko pa'y laang. Ngam sao kayo manan asao. Makauma kayo. Ay na bakit? Palagi panda ka laang. Gapo ta di mi kayat amay sagmak ka. Ngam no di mo kayat adenggan. Ay kat adakan ka daytan Yaw, sigay. Isimpayong dagiti kalsiyong.
Tapno agrugi tayaon. Na kayo kay sa litra ng aw. Posisyon ni kumaray, kini kumparay, namat maturog da. 69. Ay nasi ka na Maria, simpaem manday ta panagbulbulam. Numaaba ka klayta, basol mo. Anya? Tilan tumit ngamin ingkay bagbaga. Kitaam, oray may sala kuma 69, awan pay mat. Anya kalakit din ay akura. Tangaw ko lang dayjay, si kamada. Ay nanosyak tibad mod, dinak marabak-rabak akasta. Ang mga no amin kayo ditoy, kat pagpapasak itiungot ko. Anya? Nay, si kamanan ti masabat ka. Kura, narabian kamanan. Na, apay ngayon di kabatan matagtagaray. Mabalin mo't asabaten naklatan, nga uray sa anda ko nakasarita. Apay ngamin ay ano marabyanak, anya ay ti bibiyang yo, tata. Anya, kaano lang idinasabat ka nagmayat ti panagdaydayan mo amagmag na. Ay ngamita, kas kalatigrean na sabat ko dito'y kalsada. Anya? Ay siguro. Naabak ka itibingguan niya. Laklakayan kala asao-asao, magnakamanlatan sumanao. Itaman pa'y akas na tilangayo ang gawid nanang kas kay latigre. Di nakasarsarita si Kalea. Jak kayat nga da sumanaw. Noawan na saya at nga ibagam, pumanaw kan. Anya, siguro naabak kayo itibingguan niya. Di nakasarsarita kunakmat. Awan bibiyang yun no kastoy tilangak asim mangpat. Ay nananang, no di kay kumangamin na panakisugal, di awan kumatiparikot yo ita. No inggatang yula kuman itinaimas asida hindi kwartayo ngayon pahabakyo. Di nasaya at kuma. Bawiyak amin inton bigat din na abak awan 5 ko. Sigurado nga ag-triple day jay. Anya? Anya, gaputan na abak ka ita, di ka mang rabiin. Nalpas kamin anangan. Ngamsi ka, adda ka kid din dito'y suli na kami suot. Di ka man sao-asao si Kahulyo. Laklakayan kamot anak ang ngiwat. Anya? Di nak-awis-awisin amangan. Gaputad da bukod ko a panunot. Mga naklatan mabisinak. Anya? Sika lang harudan ti awisin amangan. Sika pala ti makapungtot. Jak nga rod kayat nga da sao-asao no kastoy nga da pampanunutak. Nawatam! Nawatam! Anya? Ay makaamu ka man langan. Naabak kalay ti binggaw. Pagpapasam kit din da tao. Aha. Nay, nagsapa kayo mutay na nakarubwat nanang. Sa dinong iti papananyaw. Awan bibiyang mo, Leo. Di mo dadaulan tal daw ko ita. Nanang? Jak kayat ti sao-asao. Nanang, diyo ko na mapan kayo manan agbinggaw. Nagsapaan pa ilang. Ay, no adda award ijay sugalan. Da kayon timus punctual nanang. Sardengan nak ko na nay. Masapaak ang mapanagbinggo. Gaputa kayat ko abaw yan jay 1.5 anaabak idikalman. Anya? Ay, talaga gaya manamnamaan nyo ti makabaway. Ay nananang, ang mga nuday ta pa nagsubliyo ita, kit manayunan pa iti maabak kada kayaw. Kasano nga men ajak mabak? Kat pasigmet ang makamalas amin nga ibagbagayo. Anya? Iso apang nga asiyo man, no kastoy nga grubrubwatak, di tak kumabwisitan. Nay, si kamot gayam na ita. Kura, sa dinungay ti papanam. Kat sa dino pa'y ngay, no saan nga ijay balay da kumari Luisa. Anya, kaya't mo asawan.
mapan kan agbinggaw. Anya pa'y ngay, katwan nana. Anya, ay nagsapa ka mo taon. Awan tinasapa, awan naladaw. Di kakit sao-asaw dita. O may kakit din. Anya, Kayat ko abaw yun, J15 anabak di kalman. Sigurado nga ag-triple ti pangabak ko ita. masigurado mga raon. Wala na. Iso tinaitagtagainop ko di rabi. Iso ang masigurado. Anya, Ne, apay ngay. Jakmut lang mga bakan. Maikamanon around sa daytoy. oo, anya nga'y kura. Di ka matla mga bakang. Iso asaya atem man ti agibola nana. Amangan nuday ta panagbolam ti makamalas. Anya, Di ka sumanaon no agibulbola ka. Agtal na kalaeng. Iso day ta ti malas. anya, malangaraw. Yag mo ti tayam tanay. Si kalaangan ti awan taya na ijay nga. Anya. Awan siya mat kwarta maun kura. Apay ngamin adiskumpyado kaayana na Maria. Adda kwartak. Ay kat irwar mo nga rudan na. Naabak lang arudan ti tao. Pilitem pay laeng nga agiparwarak iti kwarta. Masipat kan san abak-baketan. Agawid ak manlangan. Ay, salbag kiti. Ne, itaman pa yan sa ka nagawid bakit? Ngamin, tunggal agawid kang agapo iji pagbibingguan niyaw, nasip nga taon. Di nakasarsaritang Hulyo. Napudo ti ulo. Ang mga numatong paka. Anya? Kahit, anya ngay bakit? Nag-triple J15 maw. No kasta, ada 4-5 mo ita. No imbagak adi nakasarsaritang. Di nakasarsaritang. Ha? Ha, nagungat kan. Apay nga kasta kamutan. Naabak nga rod amin a kwartak. Nalawag. Gunggo na ma. Di kamot imbaw na mapanagbinggaw. Uray dagiti anak maw. Palagi panda ka, ngam talaga anatangkan ti ulom. Anya? Nabak ka lang arudan iti kalman. Ngam inulit mo manayin. Gapot ta siniguradong magsubli di kwartam. No di ka dumble ah. Anya? Ha? Di ta ka man laangan. Di nak isturbon. Inak maturog. Simang pagdayaman ni nanang tatang. Wen, ngam napudot ti ulo na. Naabak manon iso akasta. Kahit sa dinong arudan nga itinapanan na. Ada di silid. Inturog ng tipungtot na. Ay, anya lakit din ni nanang. No inggatang na iti masapsapol dito'y balay di kwarta nga impabak na. O, di na saya at kuma. Gusto lang. Barang no isuday tan, tipagnakman na. Ay, mga bakakon. Nanang, bumangon kayo, tamang rabi yun. Nanang! Bingo! Bingo! Yaho! Yagyon dagiti kwartayo. Nanang! Ay na, nangabakak. Yaho! Anya ka din ti mapaspasama kada kayo, nanang. Ay, isturbo kamat. Nagmayat di tagtagainop ko. Ngam adda kamat amang ririing. Anya? Nagmayat di tagtagainop ko. Nangabakak kano iti jismil. Agasam manday jay. Anya? Gapo iti kinaadik yu iti binggo. Isupayin ti matagtagainap yu. Nga uray lang ipukaw yu, nanang. Ha? Ken gapo matlaang iti binggo. Dakkel ti nagbaliwan yun. Saan kayo pa yun ang makasarita iti nasayaan? Anya? Itamang pahinga da ka dito'y balay. Di ka kadi mapan makibinggaw.
Saanan lakay? Nagsingpot ka man ita. Diyak kayatin ti mapanagbingko. Naamiris ko, nga awan na saya at nga ipaay ti sugal iti biyag ko. Kada tayo. Ay nakakamaw dyan na. Naamiris mo matlangan day tabakay. Iso siguro ang nagsasarunoan na abaka. Tapno pag nakmak, kan maikat kong day di abisyo. Ay, nasaya to kasta. Awan tinasaya at nga ipaidaytakan ka. Ganiti pamilyam. Kayan may sa, gapo iti dayta, mamimpinsan ti panagbaliw mo. Di da kan makasarita iti nasaya at nagiti anak mo. Basig a binubugkaw no kasaritam ida. Di kay madanagan. Manipod ita, jakon mapanagbingko. Ikarik dayta, lakay. Malala. Pagyamanak unay dayta. Ora, bakay. May ako na dito'y balayaw. Gaputa di kamutin mauray nga umay ijay balay da Luisa. Nana, Ay, di mo pa ila nabaway ijay naabakan ka. ay, uray sana nana. Kan di na kun maawis nga umay agbingko manipod ita. Ha? Naamiris kaw, nga awan na saya at nga ipaay dayjay itibiyag ko. Ay na, mangrab-rabakan sakit di ako ra. Seryoso ak nga agsasao, nana. Iso ti New Year's resolution ko dayta. Liklika kong ti mapan agsugal. Iso asika, Nana Maria, sarde nga mutun. Agbalbaliw tayaw. Anya laki dain. Awan tinasayat nga ipaay ti sugal iti biyag. Isu aliklikan tay kuma. Ti panaweng wenno oras nga usarin tayaw ang mapanagsugal. Kit usarin tayo lartan nga agtrabaho. Gaputan na saysayaat nga aramatin ti kwarta ang nagtaon iti naglingatan. Ngam ti kwarta ang nagtaon iti sugal. Anya laki dain. Bueno papagayam. Nitan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritan iti biyag nga intay pinaulwan. Bingo! Dito'y drama tayaw, Anya Laki Ding! Insurat ni Boboy Tarakay. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, dito'y drama tayo, Anya Laki Ding! Ay, anyamat ti kastoy abiyag. Awan pa'y naimas amasida. Awan aminon. Agsapol ka iti naimas amasida? Kat maturong matlati aramidam ngagmalmalam? Anya ti kayat mo asawan? Ami, sadutak kasta ka de. Awan imbagak asadot ka, Jerry. Di ka man agaburido kat basal mo matlaang ti amin no apay nga awan makukwartata. Ay, tanangam ti panagsasaum ami. Pisangak de tarupa makitam. Jakla ko man nakias asawa ken ka, Jerry. Nakiasawa akla ko man iti sabali. Jay adda kwarta na. Aniya. Napintas ko matibiyag ko ita no baknang tinakiasawaak. Sumardan kan. Agungita ko na eh. Agremedyo ka nga rod iti igatang ta iti masida. Tapno saan ta ang mabisbisinan. Sigurado ka nga mong tarimaan iti telebisyon, Jerry. Ay kat, nalainga ka manong. Amok tarimaan iti nadadala telebisyon. Ipatarimaan ko man nga raw dyan nadadala telebisyon may, Jerry. Una, manong tiloy, itad mo kanyak dyan telebisyon nyo. Tatarimaan na kaya balay may. Ala, urayin na kung dito'y barangan. Inak irwar dyan nadadala telebisyon ka.
Jay. Amom ti agtarimaan iti nadadaol at telebisyon, Jerry. Shh! Di mo pigsaan ti agsao. Amang anuad na makangagkan ka. Pagkwartahan da ito'y anapanunot ko. Anya? Ngem, saan asyak timang tarimaan iti telebisyon? Anya? Asino ngay nga ro timang repair iti dayta telebisyon? Ni tatang ah. Nalay nga agreper dayjay. Ison ti makaammo iti daytoy ative. Apay dayta telebisyon, Jerry. Ipatarimaan ko ken katatang. Aking kuko iti dayta atibay. Ni Manong Tiloy, tatang. Ipatarimaan ko kano ken ka. Nan, kita man niya ti dadail na. Wan tatang. Modelo pa'y maday ito atibay. Hangim na dadail adagusain. Awan ka numatan ti agparang atao na tatang. Nadadail nga raw di awan agparang atao na. Datang samat utak mo tinadadail, Jerry. Anya? Oh, Manong Tiloy, at tuyan ti telebisyon mo, mabalinan na pagbuyaan. Manungay ti bayadak. 1,000 pisos, Manong Tiloy. Anya, 1,000 pisos. Ay nagdakulan. Narigata na kami na ng tarimaan, Manong Tiloy. No sa bali ataw tinang tarimaan iti dayta. Amangan no singiran na kay ti 2,000. Awan laka din ti tawar na. Awanan, Manong. Narigat ti agtarimaan iti tibay. Mala, uray nakbiit. Inak mangala iti kwarta. Oh, tatang. Adto iti sangagasot a pisos nga imbayad ni Manong Tiloy iti riniperyo ative. Naa. Sangagasot lang tiyaw awat mo atangdan ka, Jere? Anya lakit din ni tatang aya. Di ka agreklamo ka din. 2 gasot lang matimbagak alibor na. Kukuak mo ten ati sangagasot. Hay, anya ngay nga ron ti maramidak. Imbag lang ay igatang ko iti sidain. Wan tatang. Igatang yu iti naimas asidaan nyo. Di ka madanagan. Addan tumanan iyag ko dito'y at tarimaanin niyo. Ay sige man nga ro danak ka. Isupay pagsapulak dayta. Wan tatang. Addan to pay iyag ko at tarimaanin niyo. Ay na, Jerry, luklukum laang ni tatang mo. Anya kalaki din ay ami. Diskarte laeng tapno adda kwartata. Sana dakas dayjay ngay naramid ko. Day talamang gungundaw ay ti aramidam. Sumanau ka pa'y ladita. Agyaman kakit di ata adda kwartata. Ay, salbag ka, Jerry. Inton kwan, maamuan ni tatang mo day tangar aramidam. Danagmun aya. Saan nanto ang maamuan? Iso relax ka laeng. Ako ang bahala. Nay, apay akas laaburido ka, nena kasinsen. Nadadaol nga ro di radyo, Tiloy. Sapay pagdengdenggak iti drama. Diing ka ipatarimaan kini Jerry. Ah, kabisado ka din ni Jerry ti agtarimaan iti radyo. Ay wan, iso tinang tarimaan iti nadadala telebisyon ko. Aya, Wan, kasinsen. Ingka kasarita ni Jerry. Nalaing dayjeng agriper iti radyo. sige, mapanak man nga ro iti balayda. Awan met power da ito'y radyo.
manang nena. Ay, wan nga ro, Jerry. Tarimaan man kit di tapno da pagdenggak iti drama. Sana parikot dahita, manang nena. Nalakalaan nga tarimaanin da ito'y radyo yaw. Manungay ti bayadak. Madamdaman taon. Agsubli kayong tulangan ito na repair kaon. Sige man nga ro, Jerry. Tsaka kung di makamo iti radyo, manang nena. Di ka madanagan. Nay, radyo mo't day ta insangpit mo, Jerry. Wantatang, yag ko dito ay tatarimaan ninyo. Nan, itaak man niya ti dadail na. Awan ka no ti agsaw a tao di tao nagtiradyo, tatang. Anya, dadail nga raw di awan agsaw a tao na. Ay, dadail at talaga ti utak mo, Jerry. Anya laki din ni tatang aya. Tagidaksan naman ang timbagak. Natural nga awan agsaw a tao. Gaputan na dadail nga raw ti radyo. Napananti utak mo, Jerry. Ato yung ti radyo, manang nena, at dan pagdenggan nyo iti drama. Ay, nalaing kamot gayam nga agtarimaan, Jerry. Nagado ti sakit ti radyo yo, manang. Ha? No saan mo ngayon patarimaan na dagaws? Amang ano natayan na namin pinsan day taradyo? Anya? Apay tao amatay. Ay sos, komplikasyon ti sakit day taradyo yo, manang. Dandan ni Jack kabalan abiyagay. Ha? Imbaglakid din ta inusar ko ti superpower ko. Nga nang tarimaan iti day ta radyo. Iso ang nagbiagmanen. Anya? Iso amod to yung tibayad na. Manungay ti bayad na. 5 gasot laeng. 5 gasot! Anya kayo lakit din manang nena. Nalakanday ta bayad ti libor. No impatarimaan nyo iti sabali. Amang ano, sininger na kayo iti 8 gasot. Ay, nagninamot gayam. Diyak kabalan abayadan day ta 5 gasot. Alakit din manang. Ito yung tibayad yo. 500 pesos only. Ay, nay, nalpay mo tabagam ngay masidag kanyak, Jerry. Apay aya. Ay, sayang na sayang nga talaga. Anya ti sayang bagbagam, Jerry. Jay bayad ti riniperyo a radyo. Apay aya. Jay bayad na kunak, sayang. Ay sinalbag kamay. Saya atin man ti panagsaom. Ay, pagurnusak day ta sakam makitam. Inutang pay lang ni manang nena, jay tangdan nyo ang nagtarimaan, tatang. Na, apay ka na. Awampay ka no kwartana. Bayadan nanto ka no, nuad na kwartana. Kaano ngay ka no ngagbayad? Diyan ka mo Basta, bayadan nanto siguro, inton makalagip. Nagimas. Nagimas talaga ti mga nangruna no naimas ti si daan. Kas kala maag-agawan iti makan, Jerry. Impapol mo matanday takan kanam. Magusto ang aro ti si daan. Kasto'y kumakanayon. Ado ti masida. Inayadam laang ti mangan. Naknanday tangiwat mo iti makan. Mabisinak ka talaga. Anya nga ita. Naispalan kan. Bimaran day takan kanam day takarabukob mo. Marigata na kaumangis. Bakit? Tulungan na. Makamukay ti biyag mo.
Nadadaon nga men, di washing machine ko. Kaso nga aglablabaak ti karayan, nena. Ipatarimaan mo langan ka ni Jerry, Nana Adelina. Ha, amo na ayat ti agtarimaan iti washing machine. Amo na, Nana Adelina. Ni Jerry, tinang tarimaan iti nadadaol a radyo. Ay sige man nga rod, nena. Ipatarimaan ko man ka ni Jerry ti washing machine ko. Ay, mabanlugak nga aglaba iti karayan. Nasakitan ti sikat ko. Ayun, nana. Ingka kasarita ni Jerry. Tapusan kayon amarigatan pa nga aglablaba iti karayan. Tulungan nakman nga rod amang igaw-gaw kadag iti ginirgal ko, nena. Pag mirindaan kanto inton madamdama, ha? Wun, nana. Tulungan kan. Amo konti sakit ti washing machine nyo, Nana Adelina. Ha? Ay, naglaing kamot tan, Jerry. Nakitam laang ti washing machine ko. Amom adagusan ti sakit na. Wala na, amo kadagusan ti sakit na. Anya nga ti sakit na. Komplikasyon, Nana Adelina. Anya? Saanin nga gandar? May sa tikat na asawain. Anya nga'y? Saanin nga gang angas dahil ti washing machine mo? Natayain. Angam, kabalak abiyagain. Naa. Iyawit ko dahil ti washing machine mo, nana. Nasken ama admit iti balay ko. Tapno mataming kwa na imbag. Naay. Kasla tao at amingam kan ma-admit. Wala na. Nasken ama dextor spy tapno agbyag. Anya. Nay, washing machine mo dahil tayong sangpet mo dito. Balay, Jerry. Wantatang. Nadadahal dahil ta washing machine. Amo ka. Ibagampay lang nga nadadahal. Aking kuko ay dahil ta washing machine. Ni Nana Adelina, tatang. Aya, kasapulan na kanon dahil ta washing machine. Isu at tarimaanin nyo adagos, ah? Sik apag paimot, ano niya talaga tidadahal na. Kartingam atatang. Kasapulan na dahil ta washing machine. Ay salbag ka. Di nakman apurain. Kasapulan na nga ruden dahil ta washing machine, tatang. Luaga pura ka. Ingkalangan ipatariman iti sa balay. Ha? Ay, kwa. Kung ko nakalaang, tatang. Ibagayo, no anya ti maitulong ko. Diyak kasapulan ti tulong mo. Buyam laangan, no anya ti aramidak. Kung tatang. Agan andaron ti washing machine ko, Jerry. Nalaing ka matgayam nga agtarimaan. Wala na. Gusto mo to yung jetangdan ko. Manaw. 600 pesos, Nana Adelina. Nagnginamutan. Nalakadaytan. At dapay ngamin sinukatak a piyesa na. Aya. Wala na. Nagngina jay piyesa ngayon sukat ko itinadadaal. Mabiit lang nga raw, tay nakmangala iti pagbayad ko ken ka. Tatang, mangmangan ka mo dito tirasa ti balay mo. Wine, amay. Sardinas mo't deta sitsidaam. Awan mo tigatang ko itinaimas asidaek. Tasaan pa'y mata nagbayad dagiti karuba nagpatarimaan iti appliances da. Nagkuna, tatang. Ni Jerry, saan ka doon pa nagbayad dagiti nagpatarimaan? Ay. Hay, sana pud no deta nga ibagbaga ni Jerry, tatang. Ha? Anya ti kahat mo asawan? Nasingiran ni Jerry dagiti nagpatarimaan. Kat isutigat gatang na itinaimas asid sidaon na. Anya? Iti salbagay. Makaraman kanyak day Jerry.
ka, salbag ka, mananggundaway ka. Oh, ay, kuha tatang. Ibatam na itabunang mo. Ang mga numatagbat na kagpaiso. Ayan titangdan ko ang nagtarimaan, Jerry. Irwar mo. Ha? Ay, kuha tatang. Naibusan. Nukas tang around. Pugsatek matiangis mo, salbag ka. Ay, sana tatang. Pakawalandak. Diyan kung ulitin tinaramid ko. Sukatak na diyan kwarta. Promise, agbalbaliw ako. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya ngayon kam pinaulwan. Nabakutan o balasas. Dito'y drama tayo, Anya Laki din. Agudo nga, si kapay lati makamu dito'y balaykaw, Arnel kaanakan. Agudong kayaw, akas natibado yaw, anti Ilvay. Anya kumatima di itibado. Jay kumamot pangrawar abado yaw, ati isuot yaw, antay. Naggayad day tabidang yaw. Agsarasaring gayad di tadaga. Anya kumano nakabidang ak. Awan bibiyang dagiti taptao ang makakita kanya. Di kay kumamasaer, anti Ilvay. Ngamay mayat no di napintas met abado yaw, ati isuot yaw. Kaslamapan kayo agsik kay tiday taalangayaw. Adula, minday tangay bagbaga. Sakit, di kay sapay nagdigaw santay. Nagdigosak, idi na minsan nga aldaw. Anya laki din nanti Ilvay. Saan aga po, ta nagdigos kayo idi na minsan nga aldaw, kat saan kayo niya agdigos ita? Ay, sana bali ah. Ta nagkaw-kawak mag... Anya? Nagalas ti badaw. Ay, anay ko! Api ang kinadal mo tilupok, Auntie LV. Nagababaday ta badaw. Makikita day ta pusag mo. Day ti uso ita, Auntie LV. Crop top ti awag iti day ti abado. Ay nagalas. Kas kalamang gargari iti lalakay. Imbag ko manu na po daw day ta buksit mo. Auntie. Tuladam ti susuot ko abadaw. Saan a makita ti gurong ko. Jay ladapan kentangan ti sakak ti agparparang. Anya? Ala, ingka agpalda iti atidog, Lorena. Nagkiting day ta shorts mo. Makitkitan day ta ping-ping ti ubot mo. Anya lakit din ni Auntie LV. Tila madmadlaw na. Mulat tayo kaso ni Auntie Elve, Lorena, anak kao. Nagistrikto ni Auntie LV, tatang. Dilawan na amin nga isuot ko. Konservative nga ni Auntie Elve. Iso na, bakit na balasang? Napilin tumay. Kasta ka di, tatang. Wen, anak kao. Upat kami nga kakabsat, nga misulang tibaak. Ada ka di mo't nagdaton ka ni Auntie LV, tatang. Ado ati nagdaton ken kwa nangam kinagura na amin ida. Apay ngay. Adula amin kano ti asa-asawa. Sakit la kano ti ulaw. Anya? Way nanakaw. Kagurgura ni Antim dagiti lalaki nga may agdaton ken kwa na. Dahita ti rason. No apa yan na bakit na balasang. Kastagayam, tatang. Nagbiter. Iso pinanawan dagiti lalaki.
Aha, nay, anya tararamidin niyo ang tilbay. Umis isbuak, Arnail. Ay, una yun day taalangayo, antay. Nakatakder kayo nga umis isbaw. Anya ko ma, ipangatok matipaldak. Kaya't yu asawan, awan ti kuhayaw. Ay, di mon balik sanday ta. Anyat ibagamaya. Ay, umay kapadigwan iti si Daam, anti Ilbay. Anya si daan day ta, Arnail. Lauya akar ni ti babaw, antay. Anan, kita akman. Adtaw, antay. Na, nagtaba. Ay, jak kayat ti taba. Iyawid maun. Anya? Saan mo't unay anataba, anti Ilbay? Adaw di lasag na. Ay basta, jak kayat ti adda taba na asidaan. Dinengdeng matimpa di kum kanyak, Lorena. Wan anti, saluyot kan sitaw, sinagpawan ni tatang iti tinuno abangos. Ni kabagis kaw tinagluta. Wan anti. Nan ramanakman. Puwa! Ha? Oh, apa yan ti? Hay, nagapgad. Nagado ti bugong na. Anya? Ay, jak kaya tinapgad. Mangtad iti sakay. Ay, napilay na anti Ilbay kasinsin Lorena. Pinadigwak mat itay. Yam, di nakit din kayat di lauya akar ni ti babaw. Napili talaga ni Auntie LV. Kastan sa kano dagiti balasang abakot. Siguro kasinsin Lorena. Hay, kaasimot nga agmaymay sa ni Auntie LV, ijibalay na. Mabalin pa imot ang makiasawa no kayat na. Napigsapay mo't ni Auntie Ilbay. Awan latamukon kasinsin Arnel. Ay, nakasungsungit. At dalabasit mangag na. Masahairan tirik nana. Sintiran ng tumatan. Di nakman kita nakastapiray. Dot-dotak day tamatam makitam. Na, tagnirsikit day. Nagalas ti rupam nagnirsay. Kaskala nakangirsi ababaw. Napintas ka lata, LB. Nita, Anay ko, apay ngagsipat ka ngay, LB? Ha! Jak kaya ti maawagan iti napintas. Nagsiksi ka lata, LB. Nita, Anay ko manin, LB. Apay asinipat nakmanain. sanak asiksay pireng. Amom, LB. Baruak pa'y lang aging gaita. Anya ko ma? Inururay ka ngamin. Ay. Di mo sawan, ngagdaton ka manan kanyak pireng. Nulakit di tadapan nakabalin na. Saan pa'y laan nagbali, utiriknakan ka? Ay di ka kayat pireng. Ngem kay kayat ka, LB. Iso nga roda nagbakak meten gapukan ka. Ish! Anya nga, nabayagan adim magaday di karibal ko iday anagdaton kan ka. Angam siya, si bibiyagak pay. I'm waiting for your love. Lumayo ka, Satanas! Lubayan mo akaw! Anya! Nakita mo ito nagsarita kayo ni Manong Pireng kabagi silbay. Ti awanan bain alak lakayan? Ibagbaga naman ang ti ayat na kanyak. Aw,
Apay nga umisom ka? Kanya nga tanusong bata mo ti ayat na kabagays. Total ke dekada mutan ngagdadaton ken ka ni Manong Pireng. Ay, jak kaya ti makiasawa ka ba guys? Sakit laeng ti ulo da ita. Ay, narigat ti matay abirhen kabagays. Anay kabagays. Apay ngagsipat ka ngay. Di ka lang marabakan? Ha? Jak kayat da ita arabak mo ka ba guys? Kanya kumano matayak abirhen. Nana LV, ada ka di papananyo ita? Awan, apay aya kurdapi ah. Umay kayo kano agluwalo iji balay kuna ni uncle ko apiring. Anya? Asino tilwaluak? Pasyamday di apong Agustina, Palasipas, Barabas, Mindas. Ngay, imbagamatan tinagatidug anagan na. Wen, nana. Makaumay kayo ka di, iji balay ming agluwalo? Ala, mabait lang raw, tagpalasak kurdapya. Nalpasen na nga, dagiti kakadwa man naglualo, Elvey. Intamot mga nain. Ay, dinakman asit gan si Kapirain. Amom, nagragsakak ang nakakita ken ka dito'y balay ti kabagyan, May. Saan asika ti ginagarak dito'y Pirain? Lumayo ka! Ay na, nagpintas ka no agung unget ka, Elvey. Somardeng kan! Diyak kaya ti maawagan itinapintas. Nagsiksi ka, Elvey. Maminsan pa'y Pirain. Ulitin pa'y dagitimbagam. Agpaiso dagiti bagbagakken ka, Elvey. Sika ti kapintasan abakait dito'y lugar tayaw. Talaga adi ka sumardeng ha? Anay ka, kinugtaramat ti... Ay sus, anay suray. ko. Diyak inggagara a kinugtaran da ita. Pakawanan na ka. Ay, inigamam, Elvey. Ay, sus. Diyak napupuutan anay gaman. Anyat kat katawaam ka ba, guys? Akwa. Jack kayat abaliksen ka ba, guys? Ay sumardeng ka ngagkat katawa ka ba, guys? Ammo ko no apay ngagkat katawa ka. Jack inggagara day jay anapasamak. Agbagay kayo man kini Manong Piring ka ba, guys? Ay pakpakawan. Sakit lati ulo dagita lalakay. Anya laki din ni ka ba, guys? May mayat mo ilang no anda katakon ay nay mo itibiyag. Naragsak ti ada asawa na. Naragsak ti awan asawa na. May mayat ka ba, guys? Desnogan ka kayat now. Ay. Jack kayat ka ba, guys? Nasakit. Uncle, papanan nyo? Adamot imot mo asabong. Inak-armad ni Elvey. Ha? Arman nyo ni Nana LV? Kano nagsungit na diabakat? Kayat ko ni Elvey. Nabayagin na panahon ngagdat-dato na kenkwana, kurdapya. Kasta ka di, Uncle? Wen, kurdapya. Aging gaita. Mangnamnama aklat ta, nga ayatin nakmet ni Elvey. Ala. Lalay nga yung ngarutag daton, Uncle Piring. Wen, kurdapya. Talaga akayat kao nga asawain ni Elvey.
muskul tarupam. Nay, apay ka di, Elvey. Imbagak lang arudan ajak kayat ti agpaaram. Jakon makiasawa. Ay, di mo sawan ti kasta, Elvey. Sungbatan na kaong tagasawatan. Manjak. Nalawat italon ko, Elvey. Ayawan bibiyang ka. At dababoy ako. Uray pay. Nalawat ti balay ko. Jak pagan anaw. At daurnong ko, Elvey. Uray anyat ibagbagam pireng. At dapay kalding ko, Uray. At lima abakak, Elvey. Uray pay sangapulaw ti bakam. At dapay duanwang ko. Uray pay. At daasukin pusak. Pumanaw ka! Di ka kasapulan, piray! Ha? Agungat ka maten, Elbey. Lumayo ka, Satanas! Sino tinangrabaw kanya? I love you, Elbey. Ha? Pirain? Kaya't ka nga asawaan, Elbey. Ay, di nakagad pirain. Pumanaw ka, di tarabaw ka. Ay, nagdagsan ka! Dayta, Ante LV? Oh, payanas daaw ka nakakita kanyak, Lorena ka anakan. Nagkiting ti shorts mo. Kan nakasuot ka iti crop top. Agparparang dayta pusag yun. Ay, bagay ko kadimot laang ti suot ka, kaanakan. Oo, Ante. Magbagay mo. Nagpudaw gayam ti gurong kan pusag mo. Agyaman na kaanakan. Sa dino nga iti papananyo ita? Ay mapanak ijay balay da piring. Inak agpaasawa. Iya. Sino ti... ha? Elve? Wen piring, siyak nga raod. Ay, nagpintas ka maten, Elve. Ati mo pa yan ti balasang. Nagadupay lang asa umpiring. Ay, asawaan na kaon. Ha? Wan. Talaga nga asawaan kan. Ay na, nagganas mo't gayam. Kaya't kaunti makikalay sa kanta.
Nalpasin ti kalay sa tapiray. Humabol tapay, bareng makaanakak pay. Wen, Elve. Anya pala tar aramidong ay. Maragsagan ak, Elve. Kamawdanan na. Agasawa tamit langan. Adan nagbanagan, tinararamid ko ken ka. Anya lakit din. Agsao ka pa'y lang. Itay pa'y nga gururayat. Wen, Elve. I love you, Elve. I love you too, Piring. Ay! Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Nabakutan, abalasa! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Pagkasaritan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagtang itibiyag. Amaadaw kadagiti mapaspasamak iti aglawlaw. Amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti agduduma a problema. Ano amirisan ket pakaadawan may iti leksyon ket mailintag dagiti kilo a kapanunutan. Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Anyalaki din! Kaimbag nga oras yo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya nga ingkam pinaulwan. Inanglay. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Tatang, nagdagaang ti panawon ita. Anyalakit din. Ketuan met, talaga nagdagaang kaputa samar ita. Apay aya, pakasikuram. Gagangay na, tapanawan na nga road anabara ita. Anya lakit din ayalakay. Amok no apay amasikuran ni Alona nga anak ta. Gapo iti kinabara ti panawon. Apay, anya met ti amom arason insyang. Gapo tabanumanen nga aldaw asaan ka nagdigos. Anya? Katuan may, sabalin ti payud mo. Gapo di ka mula agdigosan. Ay na, di dakman pakasikuran nga agina. Agdigos akto na kayat ko. Sayang lang ti tanong mapagdigos ko. Isupay amaksay ije bubon apagsaksak duwan tayo. Anya laki din ay asikuryo. Saan na sayang, tatang? Awan mo't bayad ti danom tayo ah. Basta di dak pakasikuran. Agdigos akto na kayat ko. Nawatan niyo. Sige lang, pare Ruben. Aginom talaang. Kakaiso na akaalak tay bayad ti inlako ka natang. Ay katwan na pare patay. Oh, adto yung tipulutan niya. Agyaman kami insyang bakay. Nagbanglo ka laki dinaya. Ay nalakay, nabangluak at talaga. Gaputa kadigdigos ko. Sigay, panawan kayo pa'y dito. Wan mat nga agpaiso paray. Nagbanglo ni bagat mau. Ngam, apay ngay. Ne, apay nga. Ay, kabaliktaran samot ti angot yu adwa, paray. Anya, siga talaga pare. No anyala di tanti madmadlaw mo. Anya lagi dinaya. Aginom takitin. Ay katwan na paray. Inumlat ta nga raw.
Nasaya at tanadanon kang agtugtugaw dito'y arubayan nyo patay anak ka. Agsarita taman. Kitno di kay mo't sumardeng nga agsao tatang. Kasanungay ako na yung agsarita tayo. Ay nakumaro manan ti kinapilusupom. Anya lagi din aya ni tatang. Agkurtrit manan day tamuging yaw. Anya ngamin aya ti kaya tiyo apagsaritaan tayo. Ayin siyang bakit. Mangyag ka man iti kapimikin ni tatang. Wan lakay. Aw, anya ka diti bagayo tatang. Sinapsapayo matimay diti balay. Ay, napatag ti kagara kanak ka. Sinapa kong timay tapno maabutan ka diti balayaw. Oh, lakay. At tuyang ti kapiyukin ni tatang. Idisuklatan dito lamisaan iti sangoyaw. Sige, panawan kayo pa'y. Agyaman na, insyang balasang ka. Itatatang. Anya ka diti bagayo kanyak, akasla na ka-importante launay. Talaga amat nga importante ti kayat ko nga ibagaken ka ita. Nagimas ka ti kapin aya. Ibagayo kit din, no anya tay tatatang. Ti reklamo dagiti kabalay mo ken ultimo ka arubayaw. Naa, anya ko matireklamo dagiti kabalay ko tatang. Nagkagatak mo tama pa naggarden ah. Jakmet ki di question na randay ta. Kaputamok met atalagaan nagagat ka. Agam dalusam met kumatibagi maanak ka. Nagmursen ka nakitaan. Agdigos ka met ah. Ay na, sabali at talagan ti payud mo. Oh, inya lagi din aya. Masadutak tatang, malaminak. Di mangidadang ka iti pagdigos mo. Basta agdigos ka. Imbag numarakop mo pa iniin siyang abaket mo. Nukasta mo ti payud mo. Anya lagi din aya ni tatang. Adda ka din yalon, agayim ko, tatapat ti. Adama at Maria, ang balasang ko. Sumra ka, adda di tao nagtigayim mo. Ay, saanim tata? Pakibagalatan taurayik dito ruwar ni Alona. Aguray ka. Nanananane. Apay nga aputam taagong mungay. Kung amin tata, nasakit namin ti agong ko. Isong ap-apo to. Na. Sige tata, mapana kon iti sirok daya kayo. Pakibagalatan kin ni Alona nga adda. Nananana. Naglukon. Agapot kit din ni Mayriam. Kasla nagbangsita kiti pa nagkunana. Ensang bakay, sumango ka mo't akanyak. Mailiw akon kang kabakag. Anya lakit din aya, maturog kakit din. Rabiin, masapa ka pa'y abumangon inton bigat amapan iji garden. Ay aglin na ilo tapay mo't bakit? Anya kalakit din aya. Nabanukak pati, maturog takit din. Ay, makapasarwa mo tangot mo. Kasano ko mga agin narakot tangay. Adda ka di ibagpagam bakit? Anya kalakit din. Awan, maturog takit din. Inton maminsan tunday ta ibagbagam alin na ilo dita. Nay, apay anak kami suot ka, pare patay. Adda ka di parikot mau? Adda pare Ruben, nagdakal. Anya day taparay. Apay nga taparay. Saan mo akayat ni bakit ko? Ti agpaarakop kanya. Apay nga ta? Ibagak paray. Ngam di ka gumurgura kanyak Anya ti amom, pare Ruben. Imbaga ka din ni bakit ko? Tigapunakan ka? Anya lakit din paray. Saanan ang masapol nga ibaga na kanyak ti makagapaw? Anya nga minti amom ang makagapaw ang nagbaliw ni bakit ko kanyak, pare. Mailiw akong kankwana. Ngam di namot kaya ti agpaarakop kanyak. Agdigos ka ngamin paray. Uray kita Isupayin amis mau ti umarakop kan ka. Basta agdigos ka. Anya? Apay patay, anyat masapol mo. Nakaumay ka mo dito'y balay. Dakkel nga rin ti parikot ko tatang. Anya nga minday ta aya,
At dan samot sa baling aramidan ti asawak tatang. Anya laki din. Apay mo't anak ko nam ti kasta. Kasano? Kadi namot kayatin apulos ti agpaarakop kanyak. Anya laki din. Day talang, ti pangibasbasaram iti kasta, asuspetsam. Kituan tatang? Amirisem ti makagapaw. Tadi kakit agsususpetsa iti isaan apud no, anak ka. Anya laki din aya ti kastoy tatang. Sapay talaga ang mailiw akong kinibakit ko. Maep-ep lang day ta nga iliw mo, no makarikna ka kumamay, patay. Anya kumangay ti mariknak tatang. Tilaeng met nalamiis a panawon ti marikriknak. Gaputawan met ti kain narakop ko. Nang runa no kasjay arabi Ay na anak ka. Saan na kaya't ni insang abakat mau ti makin narakaw? Ta agatling et kamay. Anya laakit din. Sa anak met nga inanglit at atang. Awan tupay maangot ko anabangsay. Ayan niya laki din. Na-immune kan. Gaputa angot mo day ta. Ay agawid ka man. Tay kagdigos. Tapno kaya't nakaakaida ni bakit mau. Paray, apay ka di nga inawis na kita dito'y balayaw nga ginawm. Anya ka diti okasyon. Awan pare. Anya lakit din aya. Apay, masapul ka di aya nga adda okasyon. Aginom takid day. Piala pagpapudot kaw. Gaputa awan met kain narakop kaw. Anya, kat agin narakop kayo ngamin kanim hariin siyang. Tay tangarod ti parikot ko. Kat na istoryak meten kin ka iti naminsan. Naatapan ni bakit ko kanya. At dan samoten sa baling ay pangpangruna na. Di ka agatap iti maday, paray. Nalabit nga adalaeng makagapo no apay. Kat day tatitakwatan ita. Anya kumangay day ta ang makagapaw. Sigud mo't asaan anaatap kanyak na insyang. Idi siguro day ta, paray. Idi managdigos ka pa ilaeng. Anya? Ka din, insyang bakit. Wala kay. Ala, sumango kan iti lamisaan, taumunakan amangan. Mangan kamin to, inton madamdamakin ni Alona. Saan kami pa'y amabisay? Anya? Anya lakit din. Apay ngay akasta? Kasladidak meten kayat akalang lang amangan bakit? Apayan? Saan met akasta, lakay? Ngem di mila maiturad ti sumango ken ka. Gaputa umatibo urmeten ti kinaanglit mo. Anya? Apay? Kastalaunayan ay ati angot ko ta ultimo panangan ket di dakon kaya takasangaw. Ay nalakay namin anon nga imbagaken kadayta. Imposible met adi mo marikna ang naggatulen ti bagbagim. Gaputa na bayag unayon adi ka nagdigdigos. Anya? Ay kalayon nga rudmat ang mapampanugak nga gapu ijay garden. Ang mga numapas maak bakit? Makamukan no di mo kaya tidungag. Mas daaw kan tula siguro. No awanen mayat nga umasidagkan ka. Gapu iti kinaanglit mo. Anya lakit din ayati kastoy a tao. Nakarupot ka din na mapanidya pagadalan anak ka. Wan, tatang, apay ka di. Agpaili ak, agidantan nga agudong. Ha? Kwa tatang, apay, nakarubot kayon? Di kay pay mutla nakasukat. Sabsabali ti angot yu. Kababain ka dagiti tattao. Saanen, mapanak madla gumatang iti abuno ken agas dagiti mulak. Marugitanak tumitlaeng no agsukatak. Ang nakababain, tatang. Amangan no ibaga dagiti tattao, abay-bay anda kayo a pamilyam. Pangaasim tatang, kapay agdigos ka nagpulas, sakbay amapan ka jay sentro. Anya lagit din ti anak ko aya. Wen ka di. Agdigos ak tulaagan no makasangpetak amapan gumatang iti abuno. Makaamu ka man laengan tatang. Ng pangaasim, tadi ka gumidgidan kanyak. Umuna akon. Ay urayan na ka anak ko. Anya lagit din aya. Siyak ti agbayad iti pamasahi ta adwa.
kalugan kayo kuma. Ay ayaban na kan sa itay. Iso kano ti agbayad iti plete yun. Mabainak, friend. Nagdugyutan na kitaan ti amak. Di namutin kaya tagdigos. Amangan ngamin numalamin man. Anya lakit din aya day talamin. Ngum numalamin ko ma, Miriam, friend. Agdigos ko ma, ano may papudutan iti dano mapagdigos na. Ngam saan mo't? Kaskas dilat tamot, adi na kaya tagdigos. Anya lakit din ayan itatapat ti. Nakababain mat nga agpaiso ti kasjay nga aramid ni tatang mo. Ay, tiga-garam, balasan ka. Napatag sa akin, tas sikapayan ang mismo timay diti balay. Talaga napatag, tatang. Ay nagparparikot kami ngamin una yun iti apuyo ani Alona. Gapo iti mangibabay nga aramid ni Pati. Anya ti madingar aramidan ti asawa. Nagbabae ka day? Nakitixmate? Unuan niya. Awan kadagita, tatang. Ngam na sa isaya at pay kumaa. No nagbabae, wano nakitixmate. Tapno na bang lukumalatta ka na yun. Maawataksan ti kayat mo nga ibaga balasan ka. Apay, di pa ila nagdigdigos aya. Saan pa'y tatang? Ay mangibabay nga raw. Amangan pa'y kit din no kunaan to dagiti tattao ajak mabagbagaan ti asawak. Iso apang nga asiyo ka di man tatang. Da kayon to man ti mang bagbagakin ni Patay. Bareng dumngeg kada kayo. Ay, anya laki din aya ti anak ka. Binagbagak din. Kunak ano dimngag. Bayam tapadasek tumanan na bagbagaan ni Patay. Kasangay mo gaya man inton umay alawas alo na anak ka. Anya ngay ti kayat mo arigalaw. Agpaiso, tatang? Sagutan dak inton birthday? Un anak ko. Agmay saka lang arod nga anak mikin ni nanang mo. Sige laang anak ko, ibagam no anya ti kayat mo inton kasangay mo. Kayat ko ti apa nagdigo si Jay Baybay, tatang. Mapantayo mamot aglangoy. Ha? Ne, kayat kun sa dayta anak ko. Sige, agaw ting tayaw inton kasangay mo. Kitain yung ni Patay, insyan. Alo na, apo. Mayat tilalanguyan na. May nauna yan. Ha? Ay uwan nga agpaiso, tatang. Baybay mo't lagayam ti makapadigos ken kwa na. Win nga rod, nanang. Idi pa'y kumanga inmay tayo dito eh. Alo na! Insyang bakal! Tatang! Anya pa'y lang ay tararamidan niyaw. Umay kayo na, nagmayatag langaw. Wala kay! Sige lang! Umay kamin to inton madamdama. Anya lakit din aya ni tatang. Agdigos mo't gayam no baybay ti pagdigusan na. Ay na, nabannog ka naglanglangoy itay ijay baybay insyang bakat. Nagbayag ket ngamin ajak naglanglangoy isoan na ikaw aksa. Kasta ka di lakay. Kat, anya ngay tirik nam itata na kadigos ka. Presko ti bagbagay saan ka di. Ay kituan bakat. Kahit pasensya kan. Kunak ngamin no okay laeng nga uray sa anak ngagdigaws. Ngam saan mo't gayam anasaya at itibagi no saan ama preskuan. Katuan mo't lakay. O anya, kayat mo ka di taglangoy ita. Anya lakit din ni bakat. Rabakan nakmanan. Sa dino ngay ko matipaglangoyak ita. Kat awan tayo mo taniyay baybay. Anya lakit din ni Pati. Aglangoy kan ita dito'y takdang lakay. Ha? Agpaisawin siyang bakat. Ay na, mailiwak unay kan bakat.
Ang languyak man nga raw, dito'y tagdang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na inday pinaulwan. Inanglay, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Arlene Gomez. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya ngayon kam pinauluan, Balangguan. Dito'y drama tayo, Anyalaki din. Anya ka diti ibagam kanyak, Bining. Rabi iuna yan. Sakpay nga ibagakin ka ti kagara, Lerma. Itimplaan nagpay iti kapek. Anya? Makakapkapiak nga men, Lerma. Dayta ka dila ang tigagaram dito'y balay, Bining? Ibagak to, numalpaasak ngagkape, Lerma. Di ka unay agganat. Anya? Ako diyak ngamin may bagaan na saya ti gagarak no sa anak amakakape. Iso ka itimplaan na kon, Lerma. Anya? Ay, makapuyat ti ayat. Na ay, una yun day ta, my friend. Amom, my friend. Anya day ta, my friend? Uray jakon ibagakin ni Lerma ngay ayatek. Madlaw nanti kayat ko asawan. Ha? Patse, kakursunada nakmet ni Lerma. Di nala kayat nga ipadlaw kanyak. Aya? When, my friend. Sinayang nan at kinataer ko alalaki no di nagsungbatan. Ha? Kat no siya ti pagpatpatayan dagiti babalasang diti lugar tayo. Isem ko pa ilaang akit. Main-inlabdan, my friend. Ha? Kas makita map, my friend. Sa anak ngaglanglang nga amarigrigat. Agree? When, my friend. Agree. Kat no kasla aglang-lang nga milyonaryo. Iso asigurado nga agayat met kanyak ni Lerma, my friend. Kumusta nga di paspas mo kam, Bining anak kaw? Maluluoman, tatang. Anya maluluumain? Sinong batan nakakadain? Saan pa'y nga rod, tatang? Naata pa'y lang. No di mo apuraan ti agdaton kan kuana, amangan no agtinagto iti sabali a lalaki ni Lerma. Siyak to ti pagtinagan na, tatang. Uray puutin nyo timbagak. Kukwak tulaang ti ayat ni Lerma. Siyak laang ti lalaking ayatan na itagnanayon. Magpakailanman at hanggang sa dulo ng mundo. Naay? Huwag kayong madadanagan, tatang. Bahala na si Super Batman. Bahala na si Superman. Napingit ka magagdaton ka ni Lerma, my friend Bineng. When, my friend, Samboy. Ay ayatek launay ni Lerma. Resyak mat, my friend. Ay ayatek ni Lerma. Ay ayatem ni Lerma, kunak kuma. Aguray ka man, my friend. Apay, my friend? Kursunadam samat ni Lerma. Ay, saan mo ta? Apay ko mga kursunadak. Si ka lang arudin ti agdadaton ken kuana. Nukas pangarigan ta sa anak ngagdatdaton kini Lerma. Pagdatunam ka di mat? Neighbor, my friend. Diyak kayat ni Lerma. Para kan kalaang ni Lerma. Awanan ti sa balipay.
Rabi iuna yan, Lerma. Pagawido mo ni Bining agdatdaton kan ka. Imbagakon kan kwa na nanang. Di napay kayat ti agawid. Tamaki kapi kanupay. Anya, nagpuskol mo tantiro pa na no kasta? Isungarod nga mayak dito'y kusina. Tagpat patimpla iti kapi kanyak, nanang. Mabisin ka no. Nagpuskol mo tanti pa nagrupro pa na no kasta. Umay agaram, agpatimpla pa iti kape. Nanang. Pagawidom kid din. Ta isupay amang irarit iti kape. Ha? Dilagbaba inday tao. Naibos mo ti kapem, Bining. Mabalin mo ti agawid, tani rabi iuna yan. Agyaman na nga rod itinay sa kape, Lerma. Saan nga rod niyag bayag? Agawid ako. Lerma, kung tara mo no di na pala kaya ti agawid. Makapungpung tuton ni nanang. Agawid kan, Bining. Umayak tumanin no rabi, Lerma. Idarirag kumanan ti ayat ko ka. Ha? Ay, kwa. Apay ka di, Lerma? Awanak no rabi adda pa panak. Sa dino ti papanam, mayak, Mike. Anya, ay sana mabalin, Bining. Agawid kakit din. No saan pa'y lapumanaw day ta lalaki? Ha? Makaraman kanyak! Ala, agawid kan tani. Agungutin ni nanang ko. Kunkunan na lang day ta, Lerma. Anya, agawid kan tani. Makaturturog akmatan, Bining. Saan kuma natangken ti ulom? Ay na, awan babain mo, Bining. Nay, apay anay bagam kanyak day tama ng dunita. Saan mo't amapan agdaton der aramidam ije balay da Lerma? Mapan kamot kanu makikapkape. Anya laki din ni manang dunita. Ay naapo, Bining, awan babain mo no kasta. Makikapi aklaing bait. Ngam ka babain day nga aramid mo. Ingkakit din makikapkape iti balay ti babae apagdatdatunam ay naapaw. Nagmayat tupay, manang. Sa maisa, agbalintumot laeng asawak ni Lerma. Anya? Wen, manang, puutem to'y kurak. Iti saan niyagbayag? Song batan taon ni Lerma ta ayat kaw, kat agkalay sa kami adagusan. Naimbag nga oras mo, nana. Nainbag nga oras mo matsamboy. Adamat imot mo asabong. Para kada kayo dito asabong, nana. Anya, para kanyak dito asabong? Wala na, nginginain asabong na gitaw. Ay na, ay, agyaman nakabarok. Ay, ada ka din ni Lerma, nana. Umay ko kumapasyaran. Ada ije silid na Mabitlaan tayo nakayaban ti anak ko. Aramidam dito balay, samboy. Saan ako nagpalpalikaw pa ikan ka? Ay ayatan ka, Lerma. Anya? Amo ka napingat ni Bining agdatdaton kan ka. Ang madamot mariknak nga ayat para kan ka. Samboy. Sapay la ko maata, damo ka imudingak di tapusom, Lerma. Jak namnamaan nga agayat kamot kanyak, samboy. Nabayagan ang marikriknak daytoy nga ayat para kan ka. Mabainak lang amin idi amang ibaga. Anya? Sapay la ko maata ayatan nak, Lerma. Napudnuakan ka. Ay, agridam ka, Bining. Amangan mo ada sa bali nga agumok iti pagumumukam, si kantumatlat agbabawe, no ada sa bali abilit nga agdiso iti umaw.
Anya dayta umok nga bagbagam tatang. Kunak man no nalaing ka makaawat iti naunaga sarita. Di mo matgaya maawatan dagiti bagbagakan ka. Tatang. Hay, maperdi ti bagas no agkapoy-kapoy ka. Anya manin dayta abagas asasawam tatang. Tuktukan ti sabali abilay, dyan na po daw abagas. Talaga di ka maawatan tatang. Nagkiro kayo kasarsarita. Baka mo ka man langin bineng. Agsangit kan tulaing ngayon, no awanin day ta abagas. Anya? Sa dino ti papanam, my friend Samboy, nakapurma ka, Mike. Ha? Ay, kwa, di talagang my friend. Sa dinaw? Di ta nga ron. Ibagamaw no sa dino ti papanam. Tanay, nagporma ka. Ay sos, nagbanglo ka pa, my friend. Kaya't mo amaamuan? One, my friend. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak di ta balay dalirma. Anya taramido medyo balay dalirma. Inak arman my friend. Anya? Ay, dadahil ka din ti ulaw, my friend. Amumot na pagdatunak ni Lerma. Ita? Agdaton ka matkin kwa na? Sana dadal ti ulok, my friend. Agayatak mo't kanilerma. Ay, di na karabakan iti kasta. Aggayam ta. Wen, aggayam ta. Angam kumpormi ano asino ti pilyan ni Lerma kadata. Anya? Apay analpay ti abaga masimbang pait bineng. Traidor da di ataaw. Asino ti traidor? Traidor da di asambaw itatang. Nay, apay anay bagam da ita? Gapot agdat-daton mat gayam kinilerma. Aya. Uwan tatang, just kita di ataaw. Traidor da di agayam, awan babay na. Daytan jay ibagbagaken ka bineng. Amangan no ada sabali abilate nga agdiso iti umok ket pimod na. Panagkunak, ket seryoso nga agdaton ni Samboy kinilerma. At iwan na ka. Ay, sana mabalitatang. Diyak kayat niyag tinaglaang ni Lerma kini Samboy. Ayaw kaw! Apay, bining, ading ko. Nabartag ka, bigbigat. Nasakit tinagam ko, manang Donita. It hurts, you know. Na, apay, anyat pagsaksakitan tinakam mo. Nasakit tinagam ko kini Samboy. Nasakit na talaga. Kukwak lang ni Lerma. Ako lang. Oy, sika, bining di ka man umay dito'y balay, taawam mo laang ser-serbi dagiti bagbagam. Anya? Imbes ko mga ipakitam ka ni Lerma, ti kinapingat mo nga agdaton. Saan mo't? Taday tala agbarbar ti aramidam. Marang? Saan ka mo ta seryoso ka ni Lerma? Ingkalaang mo't makikapkapi, ije balayda. Ala, agawid kan, tanay, adupay ti aramidag. Di nakdisturbuan, nalawag. Sayang nga talaga, tatang. Anya ti sayang? Ay, jak nakasarita ni Lerma iti napanak kiji balayda. Ibagak kumakinkwa na nagbalbaliw akong tatang. Tukak! Apay manin tatang. Ingkakit din ipakpakita kini Lerma na bartag ka? Kasanungay nga ayatin na ka? No nabartag ka mat amapan makisarita ken kuana? No talaga nga ipaneknek mo ang nagbalbaliw kan, daytay saan ka nabartag ngagdataon. Kan saan ka makipangpangan kan agtimpla iti kape je balayda? Ay, nagadumanin daytang ibagbagayo, tatang. Nagpaiso ti bagbaga ka? Sika ti nagadaw ti bagbagana. Anya laki din ni tatang. Urno sa man ti bagbagay biling. No agdaton ka, seryoso ka. Saan kat amapan ka la makikapkape?
Gati kayat ko apara iti anak ko, Samboy. Kasta ka din, Ana? Wan barok, jak kayat day di abining. Umay lamang kikapi dito'y balay? Anya? Ibaon na kami pa'y agtimpla iti kapi na. Rinabi nga umay makikapi. Ibusan na ti kapi ka na sukar me. Ha? Nagpuskol ti panagropro pa day di abining. Jak kayat ti ugali na. Ay, Nana. Uwan gayang barok. Uraya mo ni Lerma nga anak ka, ha? At dabiit nang ibaunakan ko, na. Ay, uy, Nana. Umayag man nagpasyar, Nana. Sino ti umay mo pasyaran, Bining? Napanda nag-date ka ni Samboy. Anya? Napanda nag-date kini Samboy? Anya ti kahit mo asawa, Nana? Agayan ayatan da Lerma kan Samboy. Anya? Iso apo manaw kan, Bineng. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, nagalasta lang ang agsangit, Bineng. Agayan ayaten dalirma ken Samboy. Jak maklon da ito yan napasamag, tatang. Ay. Sumardeng ka man nga agsang-sangit. Anday ko. Hindi naanog mo matunting iwat ko, tatang. Gunggo na. Tatang. Nakalaslas-tog ka agsasao. Ang magsangit ka matlagayam, salbag ka. Basol mo matlaeng no apay anaunaan na ka ni Samboy. Saan mo't nagdaton ti inaramid mo? No di kat agpatimpla ka lang iti kape, kan agpalangwad ka? Tatang! Gunggo na, Bineng! Day ti maganab ti lastog a tao. Agbalbaliw ka kit day! Tatang! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, nga inday pinaulwan, palangguan, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya ngayon kam pinauluan. Sulpag nga ubay. Dito'y drama tayo. Anya Laki din. Imawag gayam ni aming anak ta, Basilia. Anyat imbaga anangay kan ka, Isidro. Ipau-awer na kanu ni Junior nga apo ko ta. Tanda pa pananda nga agasawa. Agluwas na ka di ita, Isidro. Isumati ko na ni ame. Nasaya at mat nga raud, tapno makadin na tamo ti aputa. Wine, dua ata wine asaan ta nakit-kita ni Junior nga apo ko ta. Kasano mat nga main, nagadayo ti lugar da. Ay, mailiwak matan ang makakita ka ni Junior. Ay, dakkel siguron. Sigurado na itabakait. Bariton ni Junior. Ay, mabiit lang ta inak agluto iti kanan tayo. Apag isuntaw no makasangpet da ame ikan ti apo ko ta. Maluman ng awan daman ka ni Sidro.
Matuloy da nga luwas. Tuloy ta. Urahin tabiitan. Di ka unayagganat bakit. Mailiwak nga ro din ang makakita kadakwada. Madamdam malabas sait at dadan. Amangan na. Ada nagsarda nga tricycle iti batog ti balay. Nalabit nga isudan ti dimteng. Nay, isuda nga agpaison lakay. Sabtan ta idahan, kartingam. Nagimasan pinasangputan mi asidaan, nanang. Tatang. Ay, kat agbusog kayaw. Nagluto ak iti ado asidaan, taam mo kasumangpot kayaw. Apay ngay, di matlag sa ni Junior. Apak, mangala ka pa iti kanam. Di ka agbabaing Junior apok. Agsao ka no kasarsarita na ka ni apong mo alakay, wan. Umalsamat yung anak mo, amay. Nagdubog mutlatan iti lamisaan. Kan saksaklutin na ti ima na. Baybayan nyo latan, tatang, nanang. Mangantulatan ni Junior. Nagdakkelin ni Junior. Agpada kami pa'y agwapaw. Siyak ti karuprupa ni Junior, isidraw. Siyak ti karuprupa na. Ay, siyak! Siyak! Siyak kunak lang arudan. Di kay aga pa tatang, nanang. Agpada kayo akaruprupa ni Junior. No kasta, saan kan nga agbayag dito'y balay, anak kaw? Saanin, nanang. Da kayo pa'y laki ni tatang ti makamuki ni Junior. Awan, amay, anak kaw. Di ka agdanag, saan may abaybayan ni Junior? Agyaman ak, nanang. Da kami mutan kan ni tatang mo, ti makaam mo iti gastusan na. Manumutla ti kanan na ngay. Agyaman ak man, nanang. Sa anak nga ruden nga agbayag. Awan, anak kaw. Agan anad ka iti panagbiyahen. Nagdarasmet anagawid ni ame. Kunakno agbayag da pa'y dito'y balay. Adda ka no nga rod papananda nga agasawa. Isu ang nagdardaras ang nagsubli iti lugar, tinakaikamangan na. Adda ka dinadlaw mo kini ame, Basilia. Kimotong ni ame, lakay. Wen nga rod. Kasla impasikig mo tinabigao. Ang mga numaitayab no agangin itinapigsa. Adala siguro pagparparikutan na isu akimotong. Ha, nay, ayan ni Junior. Awan mo tan dito salas. Ay sos, rimor samat tayo. Ay inkasapulan ni Junior. Di na pa'y ammo ti papapanan na di ti lugar tayaw. Ang mga numapukaw ay makabasbasol tal. Pansikitak ti ulom, si kaakal din. Natamag ti ulo di kalding, nagganas jo. Hoy, si Kang Obeng, apa pinalsitam ti kalding ko? Ha? Palsiitan kamat. Anay ko, salbag Kang Obeng. Apa pinalsitam nak? Na, tumaraya kon! Taray!
Jak nakamatan ti salbag nga ubing. Nagsakit ti tagkyag ko pinalsitan na. Italang ang makitak day jeng obing ah. Taga ano nga ta day jeng. Anay ko. Damanan ng palsiit iti ubot ko. Salbag kang obing. Makamatan kan tulang. Ha. Tikal ding. Agmarmarikmek. Nasakitan laki day. Gapo iti panang palsiit day jeng obing. Ay, agyaman ak tasimbang pet kamatlangan junior apaw. Itay kami pa amang sapsapul ken ka. Naggapom aya apok. Napanak lang nagayayam, Lola. Lolo. Ingkwintas mo pa'y dayta palsiit mo. Amom ka di nga ramatin dayta. Amok, Lolo. Mabit lang. Teka kitibala na. Ay. Pay abinalaam dayta palsiit mo, Junior. Ipakitak kada kayo. Nga amok tagaramat iti palsiit. Lola, Lolo. Anya? Palsiitak DJ amanok. Ay, sos. Ay, natabaan dyan manok ti karuba. Ay, sos. Kuripas-pas mo tin dyan manok. Natay samot tayo. Basilya. Apay gagar-arasas ka, Isidro. Amangan numakaring ni Junior. Agparikot talag numakaring. Ay, tirador gayam ti apo ko ta. Nagubingan pa'y laang kasla na taenganan ti garaw na. Ay, masyanak iti inaramid na iti manok. Pinalsiitan na. Kat uray la nagkisiw di manok. Anya nagkisiw asasawom dita. Ada ayamot agkisiw a manok. Nagkuripaspas ko nam ah. Sumat lang nga iso. Ada gayam sana nasayat nga aramid ni Junior nga apo ko ta. Dayta mo tinapaliiw ko. Imbaglakid din tawan tinakakita pinalsiitan ni Junior di manok. Aking kukuha nga ta iti day di manok. Sigurado asap-sapulan na itan ti manok na. Kaslada sapsapulam, Juana. Itay ka pa'y nga agpalaod kan agpadaya. Sapsapulak jay may sa amanok ko na Basilya. Mapukpukaw. Manok ko nam, Juana. Wana na Basilya. Jak nakita nagapon da jay amanok ko, idi malamkalman. Iso asapsapulak. Kasta ka de, Juana. Awan lat na sabsabat mo amanok ko, nana. Ay, awan mo, Juana. Anya ayati Maris jay manok mau. Maris da po, Nana Basilya. Anya? Ni, apay akas lang madandanagan ka, Nana Basilya? Ha? Kwa, ay awan. Di mo latan ikas kaso tinadlaw mo, Juana. Mangan kan, Junior, apaw. Kayat ko ti lupo ti chicken. Ay awan ti lupo ti chicken. Lupo ti bangus ti adda. Jak kayat. Ay naimas na ti bangus, apaw. Jak kayat. Chicken ti kayat ko. Awan nga rod chicken, apaw. Basta, kayat ko ti chicken. Mala, mangan ka nga rodan ta agluto ak iti chicken inton madamdama. Jak kayat no madamdama. Kayat ko itan, Lola. Saan ko maanatang ti ulom, Junior, apok? Jak kayatan ti mangan. Nay, apay atim makdar ka? Inak mangala iti chicken, Lola. Anya? Oh, adto
Isuyin ti manok, Lola. Manok mo't nga agpay so ti inyawid mo, Junior. Nangalaam iti dayta a manok. Pinidot ko, Lola. Mapidot ayamot ti manok. Parchen nyo din, Lola. Kaya't ko tagsida iti chicken. Ay saan tayo a manok dayta, apok? No saan nyo aparchen dayta? Tagtalawag langin, Lola. Anya? Ay sinalbag nga ubeng. Muna ti agtakaw iti manok, kat nagubingan pa'y lang. No jak mo't partyan di manok, agwala ka numaw. Anya? Ay, nagrigatan ti agaw-awir iti ubing asulpag. Ay, jak laing pagarup akas tagayam ti ugali ti apo ko ta, lakay. Mawatak itan, no apay nga impaw awir na kadata, ti anak na. Numero o, numat gaya masulpag. Napilay mo't day takalding mo, imong. Uy, Tata Isidro, pinalsiitan ti ubeng. Sino nga ubeng? Jak amo na dyan nga ubeng, Tata. Dayo lang na dyan nga ubeng. Anya? Pinalsiitan na mutlatan ti kalding daw. Imbaglaki din tasaan anapuruan. Ay, naglukon nga ubeng. Ay, talaga analuko, Tata Isidro. No makitak day dyan nga ubeng, pilayak may. Ay, isa na, imong. Di mo aramidan day ta. Kasi mati ubeng. Ha? Apay nga isakit mo day nga ubeng, Tata? Sana pa nang isakit. Ngamnas ka nakasarita iti nasayaat. Tapno dinan ulitin, tinaramid na. Sa dino ti ayan ni Junior, Basilia. Jakam mo Isidro, apay aya. Adda manin sana nasayat ngay naramid na. Anya ti naramid na. Hindi pa ilagayam na minsan nga aldaw pinalsitan ni Junior Jekalding ni Emong. Anya? Kat natay ka di Jekalding? Saan? Hanggang nabaldado Jekalding. Anya? Saan na makatakdar Jekalding? Ay, ang kasapulan ni Junior. Ang mga no agaramid manan iti kalukwan. Aginanak man pa'y di dito'y sirok ti kaya. Nabanugak ka nagsukay iti dagak. Hapay ngagmarmarikmik di may sakal din ka. Igoy-goyod di sulpang ngobing. Ay, takawin na laki di kalding ka. Ay, kamatak ti awanan bain. Hoy! Di mo igoyod di takalding ka! Sumardang ka! Ibatanak! Di nagtinglen! Sinalpag ka nga, Beng. Apay nga igoy-goyod mo ti kalding ka. Takawa man niya. Ti amok ngamin katawan ti agin ko kwa. Anyang awan takin ko kwa. At adak lang iti san unay nga dayaw. Awan ngamin ti nakita ka tao. Iso nga inalaglatan ti kalding. Tagano ka? Anya tinagan na kiti dadakal mo. Ubingan ka pa ilang, agtatakaw kan. Di mo nalulitan din naramid mo ha. Kano ulitan pa ireklamo kan. Sana nasayat yar aramida, mapok. Kaguran niya apo Diyos ti sulpang nga ubeng. Nang runa kat nasursurum pa yan ti agtakaw. Lolo? Pudno ti imbagakan ka ni apong mo, apok. Aksing-sing pati ka kuman. Lola Basilia? Inawagan mi ni nanang mo,
ket umayan dito'y balay. Yawid na kan jay lugar yaw. Diyak kayatin ti agawid, lolo. Kayat kundi ti balayo. Anya, apay nga yapak? Basta, diakon kayat ti agawid ti balay mi. Kayat kundi to'y. Pakawanan da, nadyak imbagbaga ti ugali ni Junior, tatang. Saan nyo gaya man nabagbagaan ni Junior? Kasano, agtatakaw mat ngamin jay amana, iso ana ibalawd. Anya, nabalot ti asawam amay. Unanang, nabiit pa'y anabalot ti asawa. Agtatakaw nga main. No kasta, natawid ni Junior ti ugali ti amana? Tatang. Ay, no kasta nga raw. Agnaid kayo langan dito'y balay. Tapno maisuro na imbag ni Junior. Pakawanan dak, tatang. Nanang, nudyak na isuro na imbag ni Junior. Ungtanak namin ti asawak no aramidak daytang. Lolo, Lola, nakasakdo akon iti inuman tayo atanom. Very good, apok. Amom itan ti tumulong. Nasingput ka itan, Junior Apok. Well, Lola, agyaman na kiti pa nang isuro yo kanya ka. Dagas gayam ti agtakaw, kansulpang nga ubing. Talaga mo't apok. Imbaglaki din ta imay kayo dito'y balay. Tapno mabagbagaan, kan maisuro da ka itinasayaan. Ay, wan gayam, Lolo. Lola, adda pinartimi a manok kininanang. Anya? Nangalami ti manok, Junior. Tinakaw mo ka di manayin? Saan, Lolo? Ginatang mi kininanang. Ay, kunami lakit din no nagtakaw ka manan, Apok. Agsingsing putakon, Lolo, Lola. Saan ako niya aramid iti saan anasayaat? Agyaman na kiti magbagayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, na intay pinaulwan. Sulpag nga ubay. Dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. What would I do without your smiles, baby? What I have to do when you say you have to go. Maybe I know that you are gone, but I'm still wait. Even when I realize that I am hurt in myself. Every time I close my eyes, I know every time you hold my hand, it feels so cold. But I still love you more than everything. So I save it out of my love, just only for you.
close my eyes. I know every time you